Majelis Hakim yang kami muliakan, hadirin yang berbahagia. Selanjutnya, kami panggilkan nomor peserta TQ 117 akan membacakan surah Al-A'raf ayat 26 halaman 153. Sekali lagi kami panggilkan nomor peserta TQ 117 akan membacakan surah Al-A'raf ayat 26 halaman 153. Kepada peserta TQ 117 disilahkan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما
إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء صدق الله العظيم. Majelis Hakim yang mulia, hadirin yang berbahagia, Selanjutnya, kami panggilkan nomor peserta TK 118 akan membacakan surah Al-Baqarah ayat 148 halaman 23. Sekali lagi kami panggilkan peserta TK 118 akan membacakan surah Al-Baqarah ayat 148 halaman 23. kepada peserta TK 118 disilakan. Bersiap-siap kepada nomor peserta TK 119. Mana 100? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walikulli wijhatun huwa muwalliha fastabiqul khairat. Aynama takunu ya'ti bikumullahu jami'a.
Inna Allah ala kulli syai'in qadir. ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام. وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون. ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام. وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون.
Sadaqallahul azim. Majelis Hakim yang mulia, hadirin yang berbahagia, Selanjutnya, kami panggilkan nomor peserta TK 119 akan membacakan surah Al-Maidah ayat 73 halaman 120. Sekali lagi kami panggilkan nomor peserta TK 119 akan membacakan surah Al-Maidah ayat 73 halaman 120. kepada nomor peserta TK 119 disilahkan. Bersiap-siap. Nomor peserta TK 121. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kafara alladhina qalu innallaha thalithu thalatha wa ma min ilahin illa ilahun wahid. Wa illam yantahu amma yaquluna la yamassanna alladhina kafaru minhum adzabun alim. Afala yatubuna ila Allahi wa yastaghfirunahu wallahu ghafurur rahim. Mal masihu banu Maryam illa rasulun qad khalat min qablihi rusul wa ummuhu siddiqah kana yakulani at-ta'am
قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم والله